Mbifurije uwa gatandatu mwiza cyane amakuru cekatore mu kinyamakuru sport kikatahonya kigatubwira ko urugi rufunguye kuri Ousmane Dembele umufaransa rero akaba atari muri plan za Ronald Koeman hanyuma akaba agomba gusohoka mu ikipe ya Barcelona mu kwezi kwa mbere akagenda ari nabyo bizahita bifasha ikipe ya Barcelona kuzana Memphis Depay ndetse na Eric Garcia akaba rero abayobozi b'ikipe ya Barcelona ndetse n'abahagarariye Ousmane Dembele bagomba kwicara bakaganira rero uburyo bagomba kumugurisha mu kwezi kwa mbere. Mundo Deportivo yo ikatubwira yuko umutoza Ronald Koeman nta nubwo akeneye n'umusimbura Ousmane Dembele kuko wengo ari gusempa cyane Pedri akaba ari rero ashaka gukoresha. Tugarutse kandi mu kinyamakuru sport cyase tubwira yuko Ronald Koeman ashaka gukoresha system ya 4-2-3-1 akariyo system rero iri favori kuri we kandi abona iri kumuzanira umusaruro. Sport kandi ikabitubwira yuko umutoza Luis Enrique akaba rero uyu munsi ngaraza kuza guha umwanya Ansu Fati muri UEFA National League rero ikipe ya Espagne rukina ikipe ya Suisse 2:45. AS ikaba yagarutse rero kuri Rafael Nadal ndetse na Novak Djokovic rero bari buze kuza guhurira muri Roland Garros ku munsi w'ejo akari finale ku isaha saa 9. Ikinyamakuru l'Equipe kikatubwira ati ku butaka bw'isezerano rwose abagabo bagomba kwesurana. La Gazzetta dello Sport mu gihugu cy'Ubutaliyani ikaba yagarutse kuri interview yajyanye na Theo Hernandez akaba yavuze ati hamwe na Zlatan Ibrahimovic tuwatuguruka akaba rero Zlatan yamaze kugaruka rero nk'uko ubona kabisa ibinyamakuru byose bivuga nanga Quotidiano Sportivo rero ikagarutse rero kuri Zlatan Ibrahimovic wamaze gukiruka coronavirus covid-19 ndetse ikinyamakuru kiduprometa yuko azaba hari kuri derby n'ikipe ya Inter Domira. Tugarutse muri La Gazzetta dello Sport akaba ari Christian Eriksen rero utishimye mu buryo bukomeye mu by'ukuri akaba rero uyu munya Denmark rwose yashushe nk'uvuga amagambo akomeye cyane n'ikiri ku mutima rero avuga ko mu buzima bwe mu by'ukuri ntibyigeze bipfa kumubaho mu buryo bworoshye cyane ndetse nta nubwo yigeze yisanga muri situation imeze gutyo yo kwicara ameze nk'aho ari umukinnyi udashoboye akaba yakicara ku gatebe k'abasimbura mu by'ukuri avuga ati ibi bintu nibwo bwa mbere bimbayeho mu buzima. Hanyuma akaba rero binavuga yuko uyu musore ashobora kuba ari usohoke mu ikipe ya Inter Domira mu kwezi kwa mbere. Tuto Sport ikavuga ati covid yishe umupira kabisa akaba rero coronavirus rero ikomeje kumara cyane amakipe y'imira akaba rero ubu tuvugana ikipe ya Inter Domira umusore twara Du nawe akamaze kwandura akaba baye umuntu ku ruhande rw'ikipe ya Inter Domira wa gatanu wanduye mu gihe kwa ikipe ya Mirase hamaze kwandura abagabo babiri rero harimo witwa Apirezani ndetse na Gabia akaba rero bari muri staff y'ikipe ya Mirase nabo bamaze kwandura coronavirus covid-19. Corriere dello Sport ikaba yagarutse ku ntambara yuzuye rero nk'uko iri kubivuga hagati y'ikipe ya Juve ndetse na Napoli rero ikaba match yagomba guhuza na Juve itarigeze iba n'Abanyapolite ntibigeze baza gukina akaba rero ikipe ya Juve yahagurutse iravuga ati ninde wabahaye uburenganzira bwo kutaza gukina uriya munsi ariko mu gihe Napoli yo yiregura ivuga ko abaganga mu by'ukuri n'abashinzwe ubuzima aribo bahagaritse ikipe ya Napoli kujya gukina iriya match akaba rero polemique irakomeje cyane bakomeza kugenda baterana amagambo kuri buri ruhande ariko birasaba ko ubuyobozi bw'umupira w'amaguru mu gihugu cy'Ubutaliyani bukemura iki kibazo. Twekeje mu gihugu cy'Ubwongereza Dembele ikagarutse rero kuri Marcus Rashford rero wahawe igihembo cya Member of Most Excellent Order of British Empire akaba rero ari cyo bita MBE akaba rero yamaze kugihabwa mu by'ukuri Dembele kandi natubwira ati Marcus Rashford yishimye cyane avuga ati rwose njyanye mama wanjye guhura n'umwamikazi koko ntago abyumva. Dembele ikagarutse kuri polemique rero ya televiziyo mu gihugu cy'Ubwongereza Premier League inashaka kwikura amafaranga hose kabisa hakomeza kuyisova akaba rero buri mufana birasaba ko azajya yishyura £15 kugira ngo arebe match 18.95 akaba rero ntago byoroshye birakomeye cyane kabisa ni inkuru yateje polemique mu gihugu cy'Ubwongereza. Daily Star yo ikavuga ati ni shoke kabisa ati ibingibi ni ubusambo. Daily Express ikavuga ati mukorwe n'isoni mu by'ukuri ibingibi ni amahano. Ubundi Sky ica amapawundi 33 buri kwezi mu gihe BT I think ica muri 25-28 aho ngaho. Ubwo urumva umufana we kugira ngo arebe match imwe tuvuge niba ari Arsenal iri gukina cyangwa se Chelsea cyangwa se Man City bivuga ngo buri game imwe biragusaba £15 kugira ngo uyirebe rero babashe gusova amateleviziyo kabisa kandi na Premier League ibona amafaranga n'amakaraba amafaranga bagereho birumva ni hatari rero biteye ubwoba abafana bateye induru bavuga ati ibintu ntago bibaho amafaranga ntago twazayabona. Twekeje mu gihugu cya Turkiya ikinyamakuru Photo Match cyagarutse rero kuri Mesut Ozil rero akaba ikipe ya Fenerbahçe iri kumushaka ndetse iri hafi kumvikana n'ikipe ya Arsenal uburyo Ozil bagomba kumutanga nk'intizanyo muri Fenerbahçe ikishyura Moitié yayo yamuhembaga Arsenal hanyuma na Arsenal ikishyura Moitié rero iyi nafere gukurikirana cyane cy'amakuru kivuga ati rwose Fenerbahçe igomba gutwara Ozil. Reka dusoreze rero kuri Bertinho wari umutoza w'ikipe ya Sport ubu ngubu rero tuvugana akamaze kugira mu ikipe ya Gor Mahia. Les amis ibihe byiza cyane.